Madi na kami malmalitan, mitreng. Palanet, sample! Music, please. Dalay, palanet. High size baby. High size baby. Inawan na panganan na. Ice baby. Inawan na panganan na. Break it down. Wow. Next, Franz. Go ahead. Music, Anjo. Go. Ako ang kawawang cowboy. Woo! Bubblegum ko'y champoy. Woo! Laging pananghalian ko ay kamuting kahoy. Break it down! O, si Kamat Anjo, anamat nga tati talent mo? Yeah. Madumduma ti talent ko mitreng. Hana lang nga dancer. Singrak pay. Iyalon mo. Woo! Ang box set mo. Woo! Iyalon mo. Iyalon mo. Break it down. Baby, 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 my baby, baby. Oh, baby, 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 my baby, baby. Oh, Shanghai! Papanaman! Pag naka. Sitsidala na na! Huwag garod! Ni, si kayo matgaya mata, Anjo? Palanet? Franz? Wana! Dagang ne! Darira, gawin na kuya. Arigat agaramit content na! Nagpipigsama trip yon, apay anong naknakan nyo, apay nakasta kayo matan. Oh no! Napanganak marabutin eh! Nakapangalat ni Aluteet. Nakapanganak ti karag! Bumagbagay kayo naknakan nyo nag-group pa kayo exotic. Naguyaw ne! Wane, tiba ba mo ne? Made, pisangam na dingiwa na ne! Madi kayo man nagsasaw na kasta, kasla kayo ng kalding na naipit. Apay, papanamya mitreng. Kaya mo sumali di grupo, May? Why, bagla mo yung mate. Apay ano na ganti grupo yuya? No Depor. Si kami mo, Group 3. Tumpak! Anamat meaning nata group trio. Yeah. Talo nga gonggong! Talo na gonggong? Kasano no sumro ka kita grupo yo, ananagan ko. Group 3 plus 1. Talo nga gonggong, may isa nga gumayanggang. Nagalas mo tatananagan ko, nagpintasok na tao, gumayanggang tinagan ka. Bahala ka. Nung na-discovery kami, di na kayo salsali di grupo, men. Anamat ko matalent yo ko, panay kayo mat na sangar. Madi na kami malmalitan, mitreng. Palanet, sample! Music, please. Dalay, palanet. High size baby.
Ice, ice, baby, inawan na panganan na. Ice, ice, baby, inawan na panganan na. Break it down. Next, Franz. Go ahead. Music, Anjo! Go. Ako ang kawawang cowboy. Woo! Bubblegum ko'y champoy. Woo! Laging pananghalian ko ay kamuting kahoy. Break it down. O, si Kamat Anjo, anamat nga tati talent mo. Madumduma ti talent ko metreng. Hana lang nga dancer. Singerak pay. Iyalon mo. Woo! Ang box set mo. Woo! Iyalon mo. Iyalon mo. Break it down. Sige man nga Rod, agsasabay kayo man nagsala. Tropang gonggong, let's dance. Follow me. Left, left, right, right, left, left, right, right. Backward, backward. Forward, forward. Left, left, right. Apa niyo ko mo? Break it down. Talaga nagunggong kayo, agpapares kayo na ang kurang tayo manatan. Nagsayang italin tayo. Madi yung burakin ni Mitring ah. Ngaro. Nya, dapat kailangan yung practice ya. Hoy, okay yung practice to eh. Okay, Madi tayo sige. magaling Sabay-sabay. Sige, Okay, sige, patay. tigman daw. Nalalay Okay. ka. Sala, takan sa ngaw. 1, 2, 3. Up! Up. Taas. Baba. Up! Up. Oh. Left. Right. Giling, giling. Giling, giling. Giling, giling mo ang matunawang taba. Giling, giling. Mayat sa. Oy, masakit. Sige, sige. So, let's see somebody. Woo! Okay. Kabandog mo, tararami daw. Ganyan na chupad. Sabang ko ah. Uy, Okay, manat! Franz, siga, ay isa Step lamang. mo. Ay step mo nga pang malakasan. Ah, so na ati surutan taga, so na cheerleader Ay ta. gusto mo na eh. Sige man. Ah, kasyan. sabay mo. Oo. Zombie, zombie dance. Kitawayo. Wano ka kaud. Hindi kami mga pagdalo sa ato. Nakikinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling Ano mo na dilugan ko ha. Nagdalos ni. Ito na yan, nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena na nay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Alam ni, nagdalos ni. Terus cut pa iso nay. Pati kanino motor na to? Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkaras mo na dating sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ha. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo nga lang yung nakadagrasa na ha. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Ang gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka din ha. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis nga rin na eh.